Naimbag nga oras iti tunggal may sa kabarbaro man na napakasaritaan, ti may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama, iti drama ama ng biyanang. Manipod man nga rod kini Caps at Densyo, tintay patangatang ay drama itangam sakbay na, nabara paya kablaaw, kada Edmalin Risco dita Abra, ni Bulong Manggad, kani Lolita Maganay dita Hong Kong. Kastiman nga rod ti ko na ni Caps at Densyo, dirman ang biyanang, aday di mo na nga asawa kat ada anak ko kankwana. Iti kwan ng asawa akmanan iti may kadwa gundaway, ngam daksanggasat, tati natumpo nga kamay kadwa nga asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na narasatan ti sakit na manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, taumayak adagos tita. Bye. Ay na, naya Rosemary anak ko, taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to, saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na! Densyo, awanan ta na ko. Wan nga rod nanang. Na-stress sa mga ngamin. In-stress mo sa mga ngamin, isa na trigger ti sakina. Ni, saan mo't ananang? Manipod nagden na kami ti anak yaw. Jack pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok ken ko na, nang runa iti masakitan. Kahit kasano ngay tapukok kada kayaw. Ala, tayo jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na, ay oray sa anon. Sayang ti sweldom. Itad mula kanya ko na ti sweldom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Hala, pagsaritaan tayo ito dahil tayo maitabo ng ni Rosemary nanang. Ay, kano ka raw ti tabon ni ipagmaw may laanak kaw. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyo. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo nang asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa aputot na ta awan inada. Wan nga rod tatang. Naimbaglaangan taad dadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen nandanid di na pa'y ipakitan nagidya puko may. Kat apukok mo't nagidya. Ta anak ko ti amada. Bukbuko ng damutan nagidya putot ni Densyo. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Lelpina. Agyaman na gudaw. Ay, nagrigat nga aklonan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Mawakat tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko. Nga imo ng asawa ni Densyo. Ay, O kahit di alam to ti apo kam kada Densyo. wan imbagak day takon kwanan. Tadi na matlamasi kaso, tada ka nga rod trabaho na. Wen nga raw, makumikom ni Densyo. So nga nalakmot idi ti apo ko kenkwana ta awan mangbantay. Ay, kaasimot na kita pukot ha. Awan inadan. Wen nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga sawa ni Densyo, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masuro turay saan kuman. Piun nga ron No mga sawa manan, di manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod isu nga uray saan kuman. Kat, anyat planom ita ading ko, tanay itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kada tatang manang. Kasla mabagtitak na draak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito tadito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wan mo't nga main Densyo. Agnaad kan dito itapno adda kami akan kaduam.
Sapay inaladan sanjay anak mo. Uwan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito itasyak ti mga awir. Sana balit at ni nanang ang mga sikaso manang. Kan adda dagi jay aantina iti balayda. No awan ko matrabaho akat siya ti mga awer kadagi jay anak ko. Ngam jakmat ngamin masango. Wen sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Kay ijay tinagnaedan na idi masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Tan dito'y kan nga agnaed anak ko. Uwan tatang. At adda nga glidayat na adda ki jay balay. Taawan kan kadwa ki jay. Naimbag nga oras mau, may balasang kao. Adda ni din siya kapsat mau. Ay adda, tatagudo. Sumra kayo Ay manak balasang kao. Tensyo, adda ni tatagudo. Uwan manang, humayoy. Naimbag nga oras yung tatang. Hasta may, din siya barok. Ay ko naibos nga minan tay gatas. Vitamin kan diaper jay anak mau. Ay, jakman amaw ti dayang anak mau. Nakulan nga magday-diaper pala. Kan kunak gaya mapan kunto ipapasta jing ipon nata. Nagado ti tadael na. Kan papokisak to kuma. Mabitla nga ro tayo nakmangalay ti kwarta tatang. Ay, din siya. Nainayon ang basay. Nagtuman mat ipasyar jay anak mau. Naboring sang agigyan latan iti balay. Siyempre, agpasyar kami Mangan kami matitirwar. Kan kumatang matan na ti gamit na akas jay. Ala, mabitla nga ro tatang. Naimbag nga oras mo, Densyo. Nagswildo kan? Ha? Uwan nanang. Ay na, aguyag ka nagbara di anak mo. Umayak ko madumawat iti pagpa-check up na. Ay, kasta aya. Akit, kumustan di anak ko? Umay kunto kitaan no, madismisa kiti trabaho. Di ka madanagan, tagimbag mo lang dayjay. Nakaransa ka na gijay kaya ayam na. No daramida mo inton maminsanan Into nawan trabaho kasjay. Alangar nanang, tamangan no ag-overtime kami manitan. Nala, oray di kan umay, basta mangtad kay ti pagpa-check up di anak mo. Kan paggatang na mo tanay di agas na. Kan gatas, diaper kan na dumapay. O sige, mabitlaan nanang. Awan paila jay kapsat mo mayla. Awan pa'y magtatang. Amang ano nag-overtime manin Nay, apay kanayon mo ti panag-overtime nan. No kaano nga awan asawa na ang bibiyagan na pagsasarunuan na mutan ti panag-overtime na. Kahit para kadagiti doang nga anak na Sa bagay matkit niya, ang manyan, ang sinublat mutan nga umay diti balay nagdidua akatugangan na nga umay dumawat iti suporta ti anak na. Kahit talaga akas ta taputot na ka nga rod. Rumbang la suportaran na ida Sa bagay matkit niya, ang emnosyak ti masurot, nasaysayahat no kadwa na nagdidua nga anak na. Kat asino nga rod ti mga awir nga kat adamot trabaho na. Ay katsyak Ay na, nagadungaan na yan nyo. Siyak tumutlat patudunin nyo ang mga awir kadakwada no ang sakit kayo. Kani, amuyumot nga dababasit nga apo ko yung kanya. Sa bagay, basta sandalakit niya baybayan ng itubing, awan problema. Wen, madlaw mo't anapatid kada tatagudo ka na Delpina dagiti kakaanak kakadakwada. Iso nga awan tirumbang apagdanagan nyo, tatang. Ala ako na kiti kawas ko, taagawid ako ni Jibalay manang. Ni, apay ngay, kunak man no agnaed kan dito'y balay. Saanan ta kababain? Addan kadwak. Ha? Kaduam nga? Ay, addan nobiyag, ket plano min tagsimpa manang. Ha? Kastaya. Ay kat addakan ka day ta Total naway ka manan.
mabalin mo manan ti mga asawa. Agyamanak ta maawatan nak manang. Anya di nadamag ko abalayan intong. Adda ka naman ang nobya ni Densyo kat ikasar nan iti mabiit. Way, nabalayan Delfina. Apay nga yung mga asawa pa ilan. Ha? Napadasan na matun tinamidwa ng asawa. Inton kwan mabalo manay. Ay na, saan kumamit Mga asawa pa ilang amin. Dandanin to pagkurang ang itid ng allowance dya pukok nga anak na. Awan mabalin tayo no kastati kayat na abalayan. Kasapulan na matikan kadwa wano katakunay-nay. Ay bagbagam dya anak mo abalayan. Ibagam, tadagi jay lataputot nanti pangibukbukan na itatensyon na. Ha? Ay awan agputot manan, adaman kabingay may itimay sa katugangan na Maksayanan na allowance na gitanak na kada kami kan negudaw. Ay kit bayam ang mga asawa. Basta dinaliplipatan ti responsibilidad na kadagtiapo ko ta, Mari Delfina. Awan matkit diangam ha? Awan latam mo kong. Kumaano dublian na ti panaggagat na. Tapno manayunan ti sweldo na. Ay kit ibagam to na itakin ko na amaray. Ibagam madublian na ti panaggagat na. Apa asyak lang ngay. Dua tamang ibaga paray. Si Kagayam, ti agbalin nga abalayan ko. Way, siya kabalayan. Anyatayan tayinagan mau abalayan. Siyak ni Dora abalayan. Si Kagay, anyat nagan mo. Siyak mo't ni Intong abalayan. Himay kami ta pagsasaritaan tayon ti kalaysa ng iti anak ta. Katuan katsapay kumaa tagpaot ti panagdenadan to. Tani, nadamag ko anamin dwa kanugayam anabalo ti anak mo. Uy, nabalayan. Ay, kasla maamakak. Nga maagpilit mo't ti anak ko ang makiasawa iti anak mo. Amok ti pampanunutin wano pagamkam mabalayan. Ang mga mabalo manan ti anak ko kat matay ti anak mo. Ay, nasaan kumamot Sana nabalayan. Patsyak ngagpaot ti panagdinan to nagiti anak ta. Positibo kumalaan ti panunutan tayaw. Umadanin ti kasartamel ba? Kat agyamanak ta kinayatnak nga oray addan dua aputot ko. Ay na, saan nga umdas day talapad? Tapno sa anak nga agayat ka, Densyo. Nasingpot ka ngamin, isa kinayat ka. Agyamanak mel ba? Kat ikarit nga balin kanto ang naragsakit isidong ko. Ngamin, napudnoak nga agayat. Di kanto paldaangan iti denak. Kasta akmat, Densyo. Ay na, agbalinak ta nasayat nga asawa kan ka. Kan inadag ita agbalinto nga anak ta. Nalpasan ti kasaryo Carmel ba anak ko. May katlong ngayon kasarmo ti asawam. May katlumaten akatugangam ni abalayan Dura. Kat siyempre, may katlumaten nga abalayan ko ka. Kat talaga kasta tatang. Awan matdakas na? Ay kadisumay. Awan na talaga. Ibang bagaklag, mate. Kat no mandaan kay to iti anak kan ni Melba. May katlon to maten na putot mo. Sana balit ta kabaalak a suportaran ang iti putot ko tatang. Ay wan, amok na itata nagagat ka anak ko. Amok, adi mo baybay nagiti anak mo. Ngamnay, ang reklamo na iti dwa paya katugangam. Ta nanayunan ka numanen ti suportaram ta nangasawa ka manen. Awan karbangan nga agreklamo. Ta jakmat baybay ang nagiti anak ko nga apo ko na. Itid ko mat amin nakasapulan da tatang. Tingarod pagdanagan da. Ket amangan kano numaksayan itid mo a suporta nagiti anak mo. Basta nasalon atak lakit ti akanayon.
Saan to mapasamak na tatang? Anya trabaho di asawam nga, Densyo. Awan na nang. Para balay Nay, apay ngay. Kasano makatulong kan ka ngay no di mo pagtrabahuan. Isu nga roda ng asawa ka, tapno da katulungam ngagtrabaho. Saan may taninayunam lang ti pakanam. Ha? Ay, pasensya ka di ti pa nagsasaok din siya Ngamjak kaya tabukudan ti pampanunutag. Masapul ang mamwam, tanay, duwan dagiti putot mo. Kasano, numadan kayo iti anak. Ang mga numayaw, awanan dagita po may kanipare ko daw. Saan na nang? Di kayo matanagan. Di mo may bagati kasta din siya. Taditay mo ti mapasama kiti masungad nga laldaw. Nanang? Iso ano mabalin dagdagam di asawam ngagtrabaho. Tapno makatulong matkan ka, din siya. Din siya, dito'y pala ang balay nga agnaad ni nanang atan eh. Nagrigat mo ti aginaw. Marigatan ak ngagtrabaho dito'y balay. Isa ni nanang pala ang ti makamong agluto. Kan kadkadwak dito'y numapan kag trabaho. Uwin, Melba. Tapno ada mga sikasukan ka, bayat ti kawan ko riti balay. Tani, sayang mo't naglangan ak iti trabaho. No kasta, umanugot ka dito'y pala balay nga agnaad ni nanang ko. Katwan apay kit di na saan. Di uray dito ay ngagnaad iti agnanayon no kayat na. Ay kayat na aday jay. Tawan matlat kadkadwanay di balay mi. May kawang awana kun ijay. Naimbag nga oras mo kapsat. At dani din siya. Asigod amanugang ko, itinatayan nga anak ko. Ha? Ay saan pa'y matasimangpat, kabsat? Ay mabalin nga orayan, kapsat. Ha? Ay katwan Ala, sumra ka kabsat. Addan sakit din na patag agagaram iti manugang ko Ay, wantan eh. Umadanin ti kasangay di apuko kaputot ni Densyo iti day di anak ko. Umayak dumawat iti kwarta ta, aghanda kami Masapul mo nga dapuyutan na akik na. Ha? Sapay iyor-urnungan dati panagpas nga iti anak ko nga asawa na. Ay kat sabali mo ti para iti anak mo Sabali mo ti para iti anak na nga apukok. Ha? Kasaritam to sumangpet. Ngam basta ti amok, talaga nga dayor-urnungan na. Panagkunak saan nakaamay kanday jay. Ay sana mabalin na. Lipatan na kat ti pagrabangan na iti apukok kaon. Ay sana mabalain. Apay, inikam jay sigod akatugangam iti kwarta din siya. Wana nang. Tausaran di putot ko inton birthday na. Nay, kita tamangan numaibos ti kwartam iti kaiitid mo. Panunutom kumamat ti putot mo iti anak ko. Ha? Wana nang. Alda nakalasin na para iti dayta. Tay sob-sobram samot laangan ti laslasin mo para iti anak ko. Ti anak ko ti i-priority. Tay so ti asawam. Kan ti agbalin to aputot mo kankwana. Nanang? Surutan tayo ti husto a proseso Saan mabalin adawatan dalatan ti kayat da adawatan. Umayak man kabsat. Adani din siyaw. Apay ni Densyo amanugang ko, anyat gagaram kabsat. Ay, sakbay ti amin. Yam amok pa'y ti bagay. Sak ni daw. Di kaunaan nakatugangan ni din siyaw. Wan, amok, tamairupaan ka. Si katay na barbartak, idi kasarda Densyo kanti anak ko. Tay sumanala na bartak. Ay, Imbagada idi asikati muna katugangan ni Densyo. Apay, anyat gagaram iti manugang ko. ay, kwa. Ag-eskwela nga minan, ti putot ng apo ka. Kat dumawat ako man di paggatang ko, ti masapsapol na. Amin matlakit din, dawatan nyo kin ni Densyo. Ay, kahit talaga kasta, ta pagrebangan natin mang suporta, ti putot na. Wan, ngamdakdakal tit itad na kada kayo. Dapat, ti anak ko ti kadakkalan iti bingay. Saan mo, tagpapadamatan ti pamayan ni Densyo amang bingay iti sweldo na. Dapat, 50% kin ni Melba. Tasag 25% kayo mat iti dayjay Adelpina. Nay, apay kaya kasta. Kahit saan matakabit na kitang lakmay ka ni Delpina. Nararigay. Dahil di anak ko kit di pa iti original nga asawa ni Densyo. Ta isutim mo nang inkasar na.
Why? Punaw, timbaga ni kakagudaw. Itayak pa'y ngagdangdangag dita kalsada iti saritaan yaw. Isungay masidagak tanay. Sa balay mo titinorti pa nagsaumon. Sika, pada ka bakit? Ha? May katlo lang tanak mo ngayong kasar ni Densyo. Isotan na ang mati pa nagsasaum ma. Natayan, dagiti anak yo. Isungawanan ti karbangan da iti manugang ko. Kat, nagitap po kumingay. Awanan, karbangan da ka ni Densyo. Madi matikas tangay bagbagam amay. May katlo kala katugangan ni Densyo ngam ko na mala na sino ka na naturay. Nagalas katugali mo. Anak, tatang, gusto ko maraitan. Di kay aga-apa Pagsasaritaan tayo anay bagday to, isa na kasta. Grabe mga minday ta kabarbaraw akatugangam Densyo. Naturay launay. Kaslamawan sir-serbi dagita po kumikangkan. Tati kaya natilang anak na ti suportaram. Ala, sumra kayo. Tadi ti unag ti pagsasaritaan tayo. Ha? Tani, kitkitaan da kayo ng Ay. tao di tarwar. Adasa ni Kabsat Sharon sa napudnonagan ti may drama ita na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manen nga agbuyak kinagdangag diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak may ti drama man ang biyana, makablawang pa the Jane Mabalio Habagat, Evangeline Martinez, kani Jeanette Sagire. Kastrimanti ko na ni Kabsat Sharon. Dear man ang biyanang, sigod alakyanak, idikwan pinadas ko tinang balbaliw, kat nakirelasyonak iti lalaki. Rugyak nga rudag sa laysay, idinasikuganak ti lalaki, anak kirelasyonak. Masikuga kon Roland, agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at tanto garodin anak ta, Sharon. Agkasarta nga rodin na. Ay saan? Agsinataki din ah. Anya? Anya ngagsinang ibagbagamat. Hindi na ko narabakan iti kasta. Saan na ka mang rabraba? Basta agsinatan, period. Awan na mo ka nagbasulak iti anak yun na nananit. Ngam apay nga asin sina anak mo tayo. Hay, jak nga ron mawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbaga na isulatan. Jak mo mabaling na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan kag balin nga anak may. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanan ti anak ko paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tag desisyon para iti bagit. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Di pa nangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mga rudan, anak ko. Kabalak mo tagbalin a single ma'am. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Saan na ka naragsakan kwa na nanang? Nagkupasan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak mo mabalin na piliton tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod ken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day jarulan. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ten ti anak mo. Makipagpakaasa kada kayo Awawiran niyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sa bali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka, anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awawir iti anak mo. Nanang, Imbes a para awawir ka laeng iti anak mo. Tandi ko marolan ti agtrabaho para kada kayo. Saan? Ta sininaan mo nga main. Anya nga ita? O di si lang ti marigatan. sana bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawiran niyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, anya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay,
Apananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan ko man to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan ag-waitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Ang damad trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput ma. Uy, talaga nasingput na jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna, nagbasulan na. Apay ay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan na ya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlata. Ay, uray siyak nga raw. Kastamot ti amaw ka bagays. Nagpakababay mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikog. No sinaan na mulagayam ti ama to yanak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ra kabagays. Uy na, kunak no naggraduara ka ulit ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manay. Naimbag ang orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam rulan baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na ka. Agyam anak na. Kumusta ti anak ko? Namak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga raw, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Namarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag pa lang iti balay, nana. Kabaula mo kaya na ka. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga asikaswan. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, baro. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak, nana. Uray sininaan na kon ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Nasaya at ano kastanak ko. Ne, adagayam insangpat ko a groceries, nana. Kan mangtedak ti kwarta abus-busan nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, nanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudlo nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta ka rin dayta, Gandi na kami baybayan nga agin, Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga roden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasa. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kastamot, baro. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumu al lugar kan balay may. Uwin, kayat kayo ang makita kan maam-am mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, tay kasarakon ti anak yo. Ay, ka-desisyon yun ay taadwa, Nakit day ta kap-kap na kanyong titunggal may sa ay makaambo kayo. Baybay ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan dayta. Lumakaya ko. Nasurukan ako rin tatitawan ko. Ubing kapay, di kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga iti. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan kang nagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamok ni ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin kariken ka. Ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala. Makamu ka nga, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jabalay me.
Taijayan ti pagnaidan nyo iti anak mo. Ay, isaanan. Mabai na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man meten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naamamo na ka na iti pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final. Ti pakiasawaan na ti kayat ko asawain. Wine, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ken kuana. Nila siya ron ti agud-gud ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang adda pa'y lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga rod, kabagays, nadlaw ko magkidate, singput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy nanang. No kasta, masikog ka? Wan, nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan, nanang? Tasina akon. Anya, tapay manay, no kaano ang masikugkan, isumay, ti panangisinam ken kuana. Apay, nagapa kayo waya. Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana, nanang. Anya, apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila ka padakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sina akon ni Ronnie. Naumaken kwanan. Jakon ay ayatan. Sana mabali na basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkad-kadkad. Di naklapdan ang makisinaken ka takarbangak day ta Ronnie. Saan ka nga rodan nga ay ayatan? Anyat maaramidak ngay. Abay, madakadimadi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso ala dingitek, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Dang nga, babae. Talaga adang nga, jay ka anakam. Tasaan nga pampanunog. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa ngamen ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Likit diyang yaman, tada kumamangi kasarken kuana. Iti likodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulen na. Ay, kahit may pasubo ka manen ang agawawer iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang ami ti anak mo, Roland. Nang runa duanton ti anak ko. Sige nga ron, saan akong nagbayag? Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintod mo a kwarta, Roland. No umanugot ka Sharon, ala akon ti anak ko iti balay. Ay isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko.
No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawas na anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidag. Anya, pumanaw ka man ay kunam, Sharon. Uy nanang, tagtrabaho ak manen. Hay, dataw manan, ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga ay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag si kong kasinaam, ti makasikog ka. Kat anyat maramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir maid. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugkan kan. Baliktad ka may. Di kay ka di madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwa yung mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga orasyon na? Ah, kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpata, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema na. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kiluan dagiti apo ko. Ay, mabit laeng. Tari ingak idamare. Maturog da gamay na. Ay, isaan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Tayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaedada Sharon, kan ni Asunta ayaya dagiti upengkat. Nagit narakop da. Kakabayatan, tipan naturog da. Na, apayakas tatil ang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agriing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggagkoitay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti pandaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kani Asunta nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso kanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada nanang. Anya? Kahit kasano day ta? Subliang man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro kastoyan ti kinataok nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Jack kayat. Jack umanugot ang mangisangpit ka iti babae dito'y balay. Jack kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jack maawatan, wenno kanunungan day ta. Isu alading itag, Sharon. Lokasta, awanan lagi tapukom di tabalayaw, kabagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, kan tinubya na. Nagabang da, iti pag naidanda.
Diyak ko papalubusan dagiti apo ko kamay panaw iti puder ko ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwan na dya siya raw. Ngam saan matgayam. Diyak amaw iti dayjay akaanak ka. Saan amaaw-awatan ti ar-aramidon na iti biyag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala nga raw dagiti apo ko no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagluko mo dayjay nga At asuntan. least, urek Baybayan na mo gayam dagiti apo ko. Kat nagtaod pa mismo kanya. Wen honey, kati ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, ure kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen honey, kitsa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abron. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta, umayak man, ayan yaw. Dada, sambuan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na, nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta, ayan mo! Ay, awan na suntay tanana. Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubingid ta. Kano ka na yun kung aron nga taltalyawan no kwata baka mapanday iya kalsada. Napanan ni Asunta, gay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaak nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagluko mo dayjay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awang mat madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak mo. Ay, basta. Tsak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga asunta. Baybayan na mo ida. Tungkwan na dadla ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruban na ijay. Akanayon arumwar. Jackpot yan day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makambo ka. Basta siya, jakon itad dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni Asunta ti isasangpot ko ita? Iso asigurado makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing tayo sa sangpat mo. Ha? Anya ka timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang ha. Hanggang nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti? Ha? Sharon? Wan, Asunta. Apay akas na tit suram. Nasikog ka? Why? Sino na ka, honey? Ha? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasayang at daytoy. Pagkawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayatag iti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya Kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya.
Ngam, apay alinuko nak. Pagawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na tinaramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam, sige. Ayatan ka unay asunta. Iso nga ikidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mamimpinsan day jaya lalaki. Kwa, lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Hello, gagayam. Kumusta man na ni Titong Galmaysa? Baro man na nga episode, wano sa bali man na nakapadasan, ti may drama dito manang biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang itangam, sakbay na, makablawa mampay, danan si Pajarillo, Vilma de la Cruz, dita Flora Apayao, kani Rinaldo Tipano, dita La Purisima, La Paz, Tarlac. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko, dirman ang biyanang. Ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapa apko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarikat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school kat narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasada. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka, no talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panagkagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. Nulakid di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso nalaan ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay ko nam yun di ka nag-eskwela ko nam. Marigatan ak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na saan ka makaadal. Kasano tayo laangan ngay no di ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyom kit di nga ag-eskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Kita man, nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak, nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal dang agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, lumakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ag-enroll ka ninton o may asirrek. awan mo lang ti mo kakurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to akurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabaalan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta akurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin na kabaalan ta. Basta makartulpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makaambaw bakay. Ay, alanganon nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakambaw.
Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija Brown. Agasam. Di ko pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di ko dan. Doon ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to na imbagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masurat. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asalunsun ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag eskwela ka, Marigatan ako matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag eskwela ka, wano saan. Kat, wanan arod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. Lukas sa pulat kag kopya ka, aramida. Kopya, nagiti ka adalam, no, examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak? Tatang, Kandi mo ngamin pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutan analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta aginrol kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wain ka ba guys? Tao mapal kanu ngamin iti anak mo Anders nga adda ijay Brown. Kaya't nakanumot ti bumaknang. Kaya't na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ag may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaan nga tinamnama tapno bumaknang kami. Isu nga aramidan mi mat amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbagtulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumutan, tawan ton ti panunutan niyo paggastusan niyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanadibangkag mo para iskaw. Ay, wain pare Mariaw, tanay. Agmulak man iti ado anatang. Ay, naggagat ka na unay paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ninyo naor. Di mat nagdubli-dublay. Di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Kasla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy si pagadalan da. Nasaan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na itadamag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalaing tupay. Managbabayin laing. Isa di na may pakat ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat kurso na. Kinamaestra paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak lang tungaro jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to nurse jay anak kaw. Ag nurse to ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti ibagbaga na. Ay, wan nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado amarigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailan. Di mo pilitan, anak ko.
Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kursa. Jakam mo. Mabutengak lang amin ka ni tatang isuawan kinon ko na. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabaelak nanan. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam, ngam ka ba alam mo't gayam? Agabang akiti pag naada kiti sentro tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaadam ti agiskwela ha. Anay, di na kumapayan anak ko. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ija abroad anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kanang iti kalugaran tayo. Tanay, kanayon ko nga ibaga kanakwada amay sakan nun anars. kababa hindi kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagadaan na kulnit ka no ti utak mau. Hanggang paniknikam kanakwada asaan na pudno na ita, Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min anakulnit ti ulo. Miso akas ta. Kabailam day ta anak kaw. Okay. Kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mau injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak langan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni Timulak anatan. Ay, sus! Pasano na ito yan? Nagpigsa ti tudok ang angin. Pasano nga tanda giday mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, ay nakita na giday mulak. Nagpig sa titudok ang angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak kan ka iti iruruan mo. Tawan! Agad ka. Basta nakita na giday mulak, tanay. Diyak makaid na, bakit? Awanan bakit? Nadadaal lang iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tani ti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela ah. Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan ah. Kahit pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa nabali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, At iti pagbayad mo itaas si Mister anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay yung idinagbagyo tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api na naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tunat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag-triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, mapanakaw, tanay. Ada pa'y inak gatangan. Kitnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden da kan nga anak. Anya. sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Win man, LV. Tuladon ka. Kaya't ko ti kasitar aramidam. Nalinyam tag negosyo, mayat. Ngamno saan mo alin niya, saan ka nga agbaligi iti biyagayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rod no adagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rod kan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti ada ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngamno may kanto, nayunan ta iti natang ti lako ta.
Anya matay. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanay. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel tinagpuunak ijay. Kat better luck next time Adan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay nakumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Oray mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakong pailaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kan saan tamot nga ibisyo ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mon samot kung kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay. Saan na masapol at sik-apak ti grado na. Nay, naila ko yun sa amot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang aruden adaka. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga ngamin na nagastos dagpaadal iti kinaners. Wan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami iday. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Wan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay la kumang arud ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damat kayat nga ipaabang. Ilako da kanon, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Ruden LV. Mano? Ha? Ada paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintayin internet atang kapag tuition ko kuma. Ha? Nukas na. Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen LV, mabutengak mo tamang ibagaan nagsardeng akon. Kat, kasanon no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga no niya taramiden na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da, ngam awan mo't gayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko ngayon inted da akwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin ay ilagpas ko idi. Anya, Marigatanak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagit. Di yu pala'y bagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka anak ko. Ay na, pumadanan ti pa nagturpos jay anak ta bakit. Ang graduaran itatawin. Ay, Apay, saan ka naragsak ngagturpuson iti mabiit ti anak mo? di mo namnamaan day tais ko. Anya ti magbagambay tabak bakitan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to
Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Aya, di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas jay anak ta, takaasimod. Anya, Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. anya, tiyawanan bay na babaeng, mangilawlawan. No kasta, sinayang na lang ti kwarta, ana itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong ungod. Agawid to ka no ti anak ta. Ta umay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka. Tatang, lukatan niyo kumaday toy. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na. Kat di ka nagpagpagita pa dito. Mangilawlawan ka. Dinadal mo, ti pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anray ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka no ngamin ama opera ka, isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrobot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sentral, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakder daytoy. Tain inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag isayin intadyo kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaan. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramidak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Anya, Dahito ti sukatin na ko yu adaga apagadal ko kumatatang. ha? Kat pakawananda ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri an talaga ngamin amarigatanak. Diyak laim pagaraw. Tiambaw, nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa yan, nakiasawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kaninanang ti pangibukbuka kita atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma, anak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarap-aap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ka. Hello gagayam, pakaragsakak lao na iti kadayo amang padpadaan kadag iti amin nga uploads to gayam yo. Kat sapay kumata di kay tupulos mauma. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikap sa Susan, san napod na nagan tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay, kada Divina Balikdang, dita Bagulin from Torogi, ti Dubai. Ni Jonel Curas, dita Katutoran, Norte, Kamalinigan, Cagayan. Kenny Kenneth Viloria, dita Bugay, Cagayan Valley. Kastiman ti kunani kapsat Susan. Dirma ng biyanang. Sakbay ti amin, kayat ko pa'y ngay ladawan ti langawan it surak.
Natayagak, napudaw, sexy kan napintas. Isungay di inaklon ko tinobyok, ado ti mangibagbaga akas lang nakajakpat ka no tinobyok, takas kanya kapintas, tinagbalin akayan ayat na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ikasarkon ni Susan, tatang. Ay kat, andakin ka day taa, anak kao. No kap na kanyon ti tungkal maysa, nakayaw ti masuraw. Uwan, tatang. Masapo lang may kasarkon tinobyak na amangan no maagaw ti sa balay. Ay, di mon palusposan na jay. Ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amam na riyaw. Apalan da ka na iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas. Kan seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababay. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apay kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan believe you diti anak yo. Gwapo akmat. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ha? Ay, sa bagay, oo na. Medyo nataer ka mudkit day, anak kaw. Ang mas gaawak lata. Nuwan yat kinayat nakin ka. Kat saan ka mutapak nang? Ay kat talaga kasta. At siguro mat na idumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men iti karisma na ita, tatang. Adda ko mamot mangayat kanyak. Akas ka ni Susan kapintas, anak kaw. Ha? Apay kaya manan ti mga sawa, tatang. Uwan ko mga round. Nagrigat mo ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata addan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, addan ton bukod mo a pamilya. Isa ka sa pulak ti kadwa, anak kaw. Ket ore addan ton asawak. Di kayo mo't mabali na baybayan, tatang. Basta kayat ko ti mga sawa, anak kaw. Isong agsapulak man mat iti asawaag. Gamtay ko mamat na pintas akas itinubyam ti matumpungak. Wano, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Anda ka kabsar na, ngam naasawaan na mat amin ang. Ay, sayang nga ron ano kasta. Baak nga anti na ati adda, tatang. Ha? Kapintas. Wan mat. Ure bakitan ngam napintas. Asino nga anti na rayta? Nakitkitak nga tan? Diya ka mo ah. Ngam ex-abroad da diya, tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta, Susan, my love. Naragsak ka ka rin. Launay antario, si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito rabaw ti daga. Kamin, kasken ka ti agbalin nga sawak. Ado nga ron ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan na. Tanapintas ka no ti agbalin nga sawak. Aniya? Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Wala. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat apolos. Di kanto agbannog. Kan itid ko amin ang masapsapol mo. Sapay ko tasaan to nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti bagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat. Abalayan gayam, taka nakak tinasawa ti anak mo. Ha? Mabalinlat ka? Ang anya ka ni tainagan mon, ading. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmatlay ti kapintas mo, ading Marlene. Siya gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakala ang makita, Marlene. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala.
Ta pagis-istoryaan ta. Ha? Ay, katuan manong mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni Tatang Agnad, Taawan pa'y matbukod ta balay. Kagwan Dario. Aywan, makasid-sida kiti bulalo. Agluto ka man tayo ti pangaldawan tayo. O sige, my love. Harigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji-ili ti lutwak abulalo, Sana balik ta asidag mo. Mabiitak lang, my love. O sige tay turog ko pa'y nga ron. Huston to no nakaluto ka, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan o pananganan. Makapaikaw amat manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawi din ni Dario ang asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siyak nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na asawa na. Ngam nadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpot day jay, kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo't. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit dita nasingpot kan responsable. Awan problema. Wala, uray siyak mata. Jakit kita unti lang Uray na laan, basta napintas ti ukali na. Wen saan ka mata mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan iti gwapo partner mo, nga uray awang magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablaba Dario. Apay awan trabaho mita. Anda tatang. Ngam nasapa pa'y may. Labaak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya man ti murang may. Apay jay asawa ngay. Iso ti paglabaem Aldaw tang no makaring na dyan tatang. Di yuriringan ta mga no madisturbaw. Nga raw. Nagladaw nga agririay. Pangal daw to no agriay. Alas 11, wano alas 12 nga agririay. Huwag tatang. Kasya ti nakairwaman na pa nagriing. Apay nga kasgay. Kan manipod nagdinakayaw. Diyak pa'y napuutan ang naginaw ka naglutaw. Si kamot amin ti mga aramid ka na kita anak ka. Uy, pasit amin na iti karik dahi takin ko na, tatang. Ha? Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Diyak pagtrabaho na pulaws. Anya? Isa di yung disturbo, no, kasi nakaturog. Tapos saan na makaungat. Bye-bye anyo lang. So, laki na yan na ka. Nakastamot gayam tin karkarim kan kuana. Ay madi ati kasta anak ka. Pagtrabahwam jay asawam. Di mo panuy-nuyan tagram. Awan Anderen na kaano kasta. Sa nabalin tatang? Tinapatag. Masurot amin apagayatan na. Tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Right. Nakariing kan balasang ka. Inlutuan na kamot ni Dario iti pork adobaw. In kamanganan Sige nga rod tatang tanim mabisi na ka nagring. Hayamat eksakto lakit analang abkon di soyaab na. Nagbagsait. Apay akas gay. Nagaangot mo tisang ti manugang kaon. Din samot agtutot bras. Kan ada sa bali anasay upkaw idi limabas dito'y ayan kaw. Na ang dod. Kasla saan mo't akas jay idi. Nabang lumot idi balasang pay. Tatunggal umay diti balay idi kat nagpigsa ti banglo na. Ngam ita. Kasla saan mo't nagdingligaws. Naimbag nga oras mawa balayan. Mabalinti umay.
Ah, nay, si Kamag gaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. At nakadin ni kapagis mau Marlene. Awan, ada. Aday jay likod. Sibsibugan na dagiti masitas na. Apa, yan niya tibagam kenkwan na abalayan. Ay, napatag abalayan. Akin, secret pa ilaan. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabait lang nga rod, tayabak, abalayan. Ala, apay nga agarom ka kanya kat agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Ha? Awan mo't dakas na no agaramak kasan kaday. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti ay, Ngam anya, anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Kat bakbakatan akon. Saan akon ang makaanak? kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Ha? Sika ti kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikan laki ti gundaway Ako kinapudno na talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko nga agbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Nga mawan mat mauray ko nga agarom kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agarom kanyak. Ha? Ekit aklunan na kaminan Napigsak pa'y mo't nga agbagkat no day tati sapsapulang. No kayat mo, testingan ta. Bagkatan ka, kayat mo. Ay saanan. Si kamot. Alang nga rod. Ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardara sudos amang ngedeng. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanon ti tawan. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawan. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka bagis. Ay, nagirigat mo ti awan kadkadwa naman ang. May mayat matlaang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbakat. Iso nga aklunagsan ni mundo. Tadakan ka day Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kuana. Iso asi ka ati makamong agdesisyon. Total na singpa mo niya balayan. Awan dakes na kabagis. Nay, bagmanta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta tadasawan na ngay anak ko. Mayat ananang, in-enjoy ti kadatasawak. Lumuklok magkamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigo da pambagame. Uray lumukmag ako tadama asawa kon. Ani saan di mo mabaybayan tabagi anak ko. Nga uray da nasawam. Masaduta kon nga gurnurno si tibagik. Adula amin dayta. Kan nagpapintasak. Amangan no kunan dagiti tao nga da sa bala pagpapapintasak. Diyak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno ayan ginadamag ko. Adda ka no nagkinawatan da katugangak ka ni Auntie Marlene. Nanak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang arudin. Baybay no isuti kayat na. Biyag na mo dayta. Kanawang mo dakas na. Bakbakitan lang arudin. Ay na, sigurado nga isukat dan tumo lang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang iti ubing nga misaw. Agsangit tulang nanti. Ayan na yatak sarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kay pilahan? Susan. Iti day taki na bakit yu ay na. Amang ano isukat na kayon to ni tatang. Nasingpot mo ti kunak ti katugangam. Nasingpot? Ano nasingpot?
Nga mapay ti kunayo, di na kay nga tamaumaan ni tatang. Ang mga nagsapol iti ubing dayjay. Ay, kaasi kay tulang. Ha? Iso ano siyak ti masuro, turay saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo latta na balasang. May mayat pa'y. Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnad kan diti balay, Marlene. Mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan aka anakak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Ketuan ta ay ayatan kakit nga raw. Ket agyamanak ta kinayat nak. Gam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Uwan sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat tumot laeng ti kaanakak ti panagasawatan. Susan bakit? Anda ginatang ko as shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Oh, ang utom ka rin. Ha? Ni, apay na kita, kadyak man nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rodkin ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadutak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka kadimasikuran saan nga agdingdigos. Sa bali nga minan ti payod mo. Diyak maangot. Un ta na-immune ka siguron iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot. Talaga asabalin, bakit? Agdigos ka mo't atan eh. Naglanit pa'y katabok mo. Kan ag-exercise ka. Saan lang agin idatir aramidam. Tanay, grabe ti limbok magam. Nagmature mo tarupa mo ni limbok mag ka. Apay aya pa kasi kuram day tadaryo. Kun may saadan asawak, saan na masapol nga agpapintasak? Saan nakastat kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayak adda lang nga rod asawa kon. Agdigos sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling count. Kadindigos naman ay. Darling, takababain mo't no na ang dudak amakiapay kan ka. Naimbaglakid din. Saan kakas ijay ka anakam, saan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkatawunan kayon. Tadi namot among nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti lima wano indam. Kat awan pa'y mo't anak na kendaryaw. Kaslapay kat adda apo kunan Na-challenge sak ngamin itimbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano, tabakbakatan akon. Agbiro kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Dinto mapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak. Aginggat maudi nga anges kaw. Ay na, nagrigat mo ti bumangonan aya, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantiturog kon kat. Inak nga rod kumisbo kumangam nagrigat ti bumangon. Ay, basidla pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Nakasanaw, nakalukluk magkamot nga minahin. Kan sa bali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigosan? Manong aldawan nakasta ka, Susan? Naglamin tagdigos. Amo mo tama naglamlaminak. Sana bali nagdira mo usak idi kalman. Ay, tajayak man sala sa maturugan. Diyak makaagos iti nasayat iti silid. Ta ang dudmat ti masayop ko rito'y. Kudi mapang ka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadanakin ka aya. Ag overtime, iti trabaho na. Awang mo't imbaga na kasta. Awagan mi ti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-met lang no madamdama. Adala siguro nagawis kan kwa na anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi eh. Yan pala na kumparik.
nan. Aglisi ka tag pulusak. Maladaw ako niti trabaho. Apay, adi ka nag-awid di rabi eh. Si Maduta ko, nag-shot kami ti kumparek. Parbango na dinalpas ti shot may. Apay, ngayon kasta ka. Di ka magpakaday ti sa di naman napapanamon. Agdanda ka mangururay kan ka dito'y balay. Sige, tagdi ko sa kon. Maladaw akon. Susan, orlusum man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anyangay day tanga itsura. Kaslasaan matan asi ka jay Susan aka nakakaanapintas. Kan sexy di balasan. Agsagaysay ka man mat. Agtutbras ka. Apay, ay apa kasikuran nyo day ta. Saan matada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa. Itian niya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam, kat baybay ang matan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko, takampante akadinak to isukat ta sawak, taubingak pa, anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas tabakit kan. Ha, Talagang ay sukat na kanitatang nubaybay am tabagim, anti. Maminsan ladi kagdigo sa kamang ano isukat na kan. Susan, Angam nila kay ko, uray makatawa na dya kagdigdigos. Dinak to isukat dayjay. Tasyak lang tayayatin na. Kan kaubingak, sa anak pa'y abakot. bala, sapay ko mga rood ta di na kanto isukat nga agpaiso ti asawam. Ne, anyat urasan. Rabi imutan ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, jak mo na puutan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na auntie. Kanayon kanong amin ti shotda ijay. Rinabiing ag shotda. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw ang napuyatan iti husto. Parbangonan iti simmangput. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga ala ang ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo matinagan ti umawawag. Talmagaklaang ngamjak agsasauman. Hello, babes. Nalipatam to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino ditoy? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario. Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan niyo. Anyat naganti mawagay Pa Ricardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pare Cardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare. Katisumot. Tumpoy na jay kumparik. Tumboy nga. Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare. Dinak man ang lilawan. Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang aruda, naglibak ka pa lang. Kaano pa yung agbababae ka? Sumangbat ka. Kaano pa luklukwan nagdaryaw? Manipo di saan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta, kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko nanti. Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagaw-awid dito'y balay. Amangan lumabot ang laeng. Talaga kit di aja babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon. Naumakon. Pumanawak ki din. Kaanakan. Jaklaim pagaro pagkabalan nakaguliban dya sa wakanti. Mabainak paikitin ka na kayo. Imbagbaga kidi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon, ano na kay sawa ka kiti sana nasayaat ka na kayo, idianti. Lipata mo na ita kaanakan. Awan kanyak day chayan. Bye-bye amon day ta.